Reure. Chopping. Chopping? Mundu warware agikwira chopping ri. Ni ufatie umwire adadure. Aida ni go chop ya kurenganga. Washohia. Kana chopping ya uthie duka. Oh, nyuma chopping. Nyuma chopping. Eto idogo gelete. Not like you, Mahau, but I'm a big enthusiast of Nyeri people. I like them. No, they are very interesting people. Very interesting people, by and large. Not only shopping, especially in supermarkets, you know, there are some things here, some factors that are considered here and there. That's on idea mode, make no make shopping. And you know, the way the ladies shop, the way the men shop. No ladies here or shop. I guess for marketing here come you no gotire atageraga. Modumene go the oil agiwa irato. Dawa ya magego. Tisio yere na avie counter alihe aume aviete. Yes. Ladies on no igira supermarket atare kidu aragura. Na rutithie mundu wa mikodoro nana na mukunjurithie carpet 10. Na kora haiga gutumeza twagicicio no agutithia. Yes. Kwata adojo carpet matike na Dugo kujura carpet tiwera munini. You see, you have to look for space. Yes. The haremo kemeara. Yes. And these ladies, kwata ba karuta irato amira. Yes, fluffy. Akaheri viage. Kaheri viage how? Now ikona madungo. Abu jaribu ile ya blue. Kaheri ro. Akaruta roginya carpet etagiga ndirago wake. Asuka kuga. Sawa acha ntakam. Hendi atia carpet nyanya. Siale to furo ine. Na gogathongithio indo. Yes. Ni marakaraga. You know, this is characteristic how you get the kuriha. You see, hair shopping, you do Adam Makaya mentality, especially Marago Sav, Kurigano, they are Guraido. Yes. You see, hey, do Naga, supermarket nationally Ganaga, with supermarket Moiwega, customer base Itomu Nori, Etiadomoka and Amitokaya. Yes. I'd rather know only more higher, more do it Wega. Wega Mono. Yes. Mono, minima baka gaido wega. No ko hero na rurigiri wega. Kwaja kuwari hawari kia kuri haido ayo na ido nyingiri. Yes. Umeraga ati ora gupakira ido mura utaniwekea kwa katoni. Yes. Akamenya riu hau. Yes. Ni guthaya ido. Na katoni egathayo wega na siro tip. Ne ko hururigi no kai wa katoni spare nigetha ndugakerwo ke. Ndugakerwo njara. Yes. They pack very well. Not a issue high dire. And by high end the supermarket design it or ati ndole mega ini meko na hago ekata hago paka eto supermarket ina parking ni thia onigine ndo menake mena mitokaya kana isi koragwo moro isi amuru si amara ineli ana ne masi mara now college estate parking very reasonable reasonably good parking because only mara invest na parking muno gima estate yes unyo kirona go makona doisho kana turole igire aya ido sigirero hahari ni magucagia turole mbere nigetha mekira katoni ni macokia turo ucokerio turole ine na matio haga yes kiro turole ine kiro turole igi magacoka riu magakumagaria nginya ke nginya anja wakinya parking ine ri ugakimura nihi aigora buti ago ikeria yes na gutiri undu a Kenya mari uthayo waguo yes sayo mathia parking na turori gucokia turori exactly Kenya sareze mametiga andu hau
Ya ukijeria indo ni oguo. Yes. Na ti watho koro wandikitwo thi. No otindikirwo turori ni mundu wa supermarket ri. Ni ubatie umuihurire at least pepte. Chwani kwa bata. Shoka mondo. Onoge yako munekanya muuri. Uroweza idimiri nuona akurorete na akuruma na ngoro. Odu nena ni jirofa. Agigura gija chai. O guys neiko. O gaitige gutaidia. O kava dua diruta. Diruta otimoru tati yake dua na fox. Ona mundu akwagira kaba kuhatire makoini ngari-ini. Thegio ne kuasi. Thank you so much. Be blessed, yeah? Lero getoga kirasi umru. Industry ya kwandikite ri. Nekitete nginya thabari no ya. Na nĩ wega tumere matiko hau hatiko hakĩtĩirwo hatikoragwo njũgo gwĩtũma thank you be blessed Ndio kwegeire mitungi ile ya gasi na shopping itahana na nekole jiru cia gũkũ rĩu ma estate ni thĩini ici tarĩ ne supermarket ni ire kũrĩ mũiri aruti wĩra egana nĩ agũkumaganĩria rĩu beyond wĩra-inĩ ni mpaka wapi agũtwarĩra ngondũ kĩrĩ ndũgũikara haraihu na supermarket. In fact they like that because they take a break. Yes. Iragera ũtake a breather. No supermarket ici nacio rĩu AC nene in quote. He ũndũ ũngĩ ũkorũrĩtie wendo no kana mũtokaya na probably ũreka shopping cia andũ aya erĩ kana atatũ rĩu wĩna quantity njega assume wĩna mũtoka acha nikusukumie mpaka nje wakinya hale parking ni aje kurona kule gari ile kamera nina huku dakena yago kinya stage umenya kwa jamu tora kinya kodo tirore muoya nina ni undu wa mitaro nina huku That is when they're usually having a bad day in office. Yona wakawira ile ya kuira wezake. Dikio magari ya raia. Hado rangi nyamiremba. Haigira lasigi. Twende hayo nienda kumuhudhira. Twende ni hapa tu. Ni pale stage. Sasa utaniashia hapa nikiwa peke yangu ni bebe aje. Yes. Na nimeambiwa wewe ndio utanisaidia. Na niungoje unipandishe ngari. Hapo ni hiyo yako kwa sababu ya masaa wacha nikutolee. Au ndio modo jina iwa very odd. Aitweka ni afara ile tuna turole itale kindu. Yale joka. Supermarket shenanigans. Na nĩ kũrĩ andũ mainsista ona mekĩrĩrwo katoni ongererwo katoni ĩngĩ igũrũ. Yes. Tunaenda bari. Na ahora quiero TV akauga atĩrĩ mũkona na Elon nyeusi. Mari tunakuagwo itakangi watu waone menu electronic. Tudak hege tonga gikoro kuo othe no turi iko kule mwena wa America Oekaneta Elon Musk. Yes. He is in the top 10 of the richest people in the world. Ni mundu risheji. Yes. Na gutire mundu Kenya we list ni ya top 10 thĩinĩ wa thĩ.
Leto legea. Kahora. Isi go kona kuore. Adona maga idobu udori. Yes. Heke udo imwe hithanagio. Kana ikenyura ni osikeetwo cia family. Ina mana you cannot trace. Yes. Toro kwa Africa murure mutogu muno to Aliko Dangote. No, ni mu Nigeria. Yes. Is a rich man. A rich man. Dangote. Yes. Na list ya adu Africa ri. Ona mchefe ni hali hadu ali. Hey, they on like 2 weeks ago. Yes. They on a list the richest people in Africa. Yes. I was surprised. Museveni is very rich. Yeah, he's wealthy. Not just rich. You see Elon Musk no thought ka gari cietagwo Tesla iria cia kuhuthira mwaki thaira maguto na electronic, and I think they have artificial intelligence and no like develop gari. I think there's already some models where no kuigira out ora kuri orathi. It's automated. Yes. Na no mwene Twitter. Now we mwene Twitter. Elon Musk. Kile na indo. Ndio nyingi na tinini. Odo besa sekretari to ile shwe kaine ri. Ni $184 billion 184 billion USD. Dollar billion. Niwe gomenye billion imwe ya dollar ri. Ni billion 150 cia Kenya. Tigano rosi. 184 times 150. Hela sio trillion. No ile megutareka na ciringi ya Kenya briefly. Ne budget icio cia bururi ciganona. Ocio ne mundu ngira Kenya matikaroka we. Nada thine. Muri ya na mukarehero mundu highness. Now here's the thing. Elon Musk on the model of technology munori. Na niko aina muhuhu ni arenda gwaka mukawa kuri outer space ri. Ando mathia aria mena abia. Mathia space. No money. Idone jaga. Muno to ndari role model. He is the role. He's the role model. Now apparently, when I'm hote Elon Musk and his enterprise, Nimarado deka a very special robot. Robot niri taisi wona then mine ta Terminator robot ile to ya berevio ne Terminator. Ile yake mundu ya kacha kacha githondeke to kacha. You have the eye to the man, silent, do not move. My name is Robo. Elon Musk, kwela muhu ni anathondeka robot ya kuriplace atumia to hikagia. Hau ni ora briefly. Na kuligana kaburi no rauga mutu atumia guthondeka ri. Ke modori o compare na uigo hanyama. Alu ke modo ni ukuhonokia. Ke modo ni arakuhonokeria. Yes. To mutumia okiri okugura ri. No chaja. Ne wa guchajo. Yes. Tena na maundu maingi. No wikira thitima ine. Na ndale makasiriko. Nemo programe o ate ndale inegene. Na mudi de jajagia. Na mare ke gothonda kuori. Kurari kana ugikinya November ri. Nimeko makinya Africa. November mwaka uyu. 2023. Ndio thia nduko kauga. Nyenderia moka. Ukwenda hana ati. Kwa mwina gatungu.
Then my program, and as moving on, my program will get enough an accuracy to go ahead already again. You had that Durufu. Yeah, Durufu. Right away now, you go already. You then I don't make it. Oh, they're more upgrade than the money. Pero I am at the oil. You know what I am now. Oh, I never did again. You're going to get that bull. No, they are developing them. They'll use artificial intelligence como program. Na chaja kere. Etita adimo. Todo como sa jidi koida to mfruliso. Iti maite kura. Ayo la muaki. Ende arake nywa muaki. Aí cara, muaki na tafuriji. No na ke ura muaki ni ego di mueri. One man. Yes. Now here is the catch. The Joe do mare huria. No go. Apparently they will have that system. That feature will be there. They will call a menu. Na password. Okay, no password. Ya ku access menu eleko. Menu na password do no without the killer. Yes, create your own password. Todo aragoro giri magana mau matano 500,000. Yes. Na kurazo yuko ne economic to darara sedio gutire muherega. Leo password no amurari. No to lewa ya ATM. Gire yuka na password ile ya system. Okay rocha? Oshe jeri we gire password yako. Yes. Ile ne thiri yako. Yes. Leo wa mwekira password ile. Kono takuru kumuhikia. Oko yo facial etondo. Facial identity. Ya mundu ahigo athi muno thio. Abe akuhonia maitho. Na mugambo na mauthi. Nako mundu irore. Na akomenya wena cio no tari. No hela mukana password no rane yori. Mundu rume nagi agimemenya ri. Ukugarurira thirikari. Sego igira ngara ri. Ko Mutumia no hakuo. Ona uzokeru ko hana account ya fegi. Wewe ineri. Mundu agi access password yaku ri. Ara taenda korora mbica cia ngara riri. Ni urigia alert notification. Kaiwa. Kora SMS. Na kuhorera nginya mbica. That lady is made with photographic systems. Ya kuhorera nginya mbica. Okona hudio wa gathuki. Okona close up yake yoi. Ugazumbisha okona oyo ne engineer Tash Modeli arutile ko password. Nikiendera menya kana ugikora u ni ndio ora mbica cia ngara ri
Agithire mwaki hau. Now this talk is heading south. It's near south. Adara ngozi Mutumia no aseme muri agwite otuko. So technology cannot replace something. It cannot. Not human beings. Ali kama Mutumia sio de kwenda mulevi. No dio gatuoke password. Password ya wakwane kenezo fili. Okay, andu mena ciuria nyingi tutana Jona ithuĩ tingĩhota gũcitenderia nĩ mũgũtendererio nĩ tata wa Kaimati mathaa metikĩra. Password kaina shirikisho kaigua thimũ-inĩ kaona ona mbica ya Samido. Kwa notification tore begie ko ya notification amount this has been withdrawn or deposited. K24 you see ado the meda weka kindu gitagwo ri na thiko cikio kiu ne gikinyete nginya rongo Saidi Haso. Gutiri mundu tendete Saidi Haso tena kiu kiu rongo gwecia huthika iyo kania na muru anyina Hasura. Saidi Haso na Hasura ndisia ngino mo irari uno iwa nekora ona ka Saidi Haso yandikitwo kwa Joa no ni undu wa Saidi Haso niteka fusiri Saidi Haso li nige compliment akira kiri ni urona especially we mundu mwandike kana wina ga biacara ri ni ugia kangiga Saidi Haso on the side. Yes, gutire mundu thuire an extra coin tondu mbeca na ciitire cia igana aikona itonga iria tukiguaga tutangihota nginya gutaukwo ni utonga wao no maroka gari. Yes, yena ntoigua etagwo cia Sir Charles Jonjo interview ni akiuga we okiraga 11. Yes, ukarigwo okira 11 agithiko. Yes, you ruma haso tukarigwo 11 and you have all that money. Yes, ukahuthira ri niguo ukire ugithukuma na kuramata riu acio mokira gweka atia kuramata. Because they have financial freedom. Yes.